Don't joke. Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly. Jump, quickly. Hey, quickly. Yes, ubwo rero birumvikana ko twinjiye mu makuru agezweho murasirazuba bw'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Iyi News Lab TV ngendi Fagi Kayinamura, kanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo mu by'ukuri ujye ubana natwe mu buryo bukoroheye cyane. Hanyuma rero reka ninjire ni inkuru. Ese wabyumvute bayumvise inkuru yuko Lieutenant Colonel Wilingoma yaba kibarizwa mu mwuka w'abazima, yaba agihumeka w'abazima nyuma y'iminsi igera kuri 2 abikwa cyangwa se yatangazwa ko yitabye Imana yishwe n'ibitero bya drone z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hariya muri teritwari ya Masisi, akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Namakuru yatangiye kuvugwa kuva mu rukerera rwa tariki 24 Gashyantare 2026 nibyagiye binagarukwaho bisa n'ibyemezwa nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Ubutumwa bwaje guhita busibwa ku rubuga rwa X yahoze Twitter, ariko abenshi babishingiye bavuga ko bishoboka ko Kinshasa yaba itamwivuganye. Ndagira mabwire ko Kinshasa impamvu yasubye buriya butumwa ari uko mu by'ukuri yashaka kugaragaza ko icyubahirije agahenge ruko ngo kwica umuyobozi nk'uyu wa M23 wo bahanganye birumvikana bisobanuye kurenga ku gahenge kemeranyijweho. Iki ntabwo ari cyo nje ngo nkubwire. Hari amakuru, hari ibinyamakuru bitandukanye biri kugenda bitangaza ko Wilingoma yaba kiri muzima, yaba kibarizwa mu mwuka w'abazima. Aba babitangaza ntabwo ari kugaragaza gihamya, ariko barashimangira ko bafite amakuru ngo ye kwizerwa yuko Lieutenant Colonel Wilingoma yaba yitabye Imana. Ariko kandi bikaba byagutera urujijo kurikije biri gutangazwa nabo ku ruhande rwa M23 mu by'ukuri buri munota harasohoka amakuru agiye atandukanye. Reka turebere hamwe ibi abari kubivuga barabivuga mu gihe mu by'ukuri urugamba runakomeje hagati y'impande zihanganye muri Kivu y'Amajyaruguru. None natuje ngo twibande turebera hamwe n'iby'intumwa za Kinshasa zerekeje mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibikorwa by'izi ntumwa rero Kinshasa bigiye hanze, ndaje mbabwire 5 kuri 5. Mwibuke ko kandi MONUSCO yatangiye kugenzura uko umutekano wifashe mu bice bya Uvira. Hakaba hari n'intumwa za MONUSCO ndetse na n'indi miryango igomba kurebera hamwe uko agahenge kari kubahirizwa zageze igoma ku munsi w'ejo. Hanyuma rero iby'inkuru y'urupfu cyangwa se ubuzima bwa Wilingoma twahoze tuvugaho 5 kuri 5 makuru yacu yatambutse. Ibinyamakuru bimwe na bimwe biri kugenda bigaruka ku kuba ngo akiri muzima, banza bitabonye cyangwa se bitamenye neza ibikubiye mu by'ukuri mu butumwa AFC23 yashyize ahagaragara yunamira Lieutenant Colonel Wilingoma. Hari havuzwe ko na General Major Sultani Makenga, komanda mukuru wa M23 yabaguye muri kiriya gitero cya drone hariya i Rubaya, ariko byaje kumenyekana ko Makenga we akiri muzima nubwo ataragaragazwa cyangwa se atarigaragaza cyangwa se ngo agire icyo abayobozi ba M23 babivugaho. Bikavuga ko Wilingoma ngo yapfanye n'abandi basirikare bakomeye bo muri M23 bagera ku 9 tutaramenya ngo ninde nande. Hanyuma rero ariko M23 ikaba inatangiye ibikorwa byo kwihorera mu buryo bwihuse. Umutwe wa M23 biciye muri Benjamin Bonimpa usanzwe ari umunyamabanga uhoraho wawo wunamiye Lieutenant Colonel Wilingoma wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cyawo, umugaragaza nk'umusirikare w'intwari uzahora azirikanwa. Benjamin Bonimpa abinyishije ku rubuga rwa X yahoze Twitter ati intwari ntizigeze zipfa na bakundwa bacu, wari ofisiye w'intwari ndetse n'umunyarugwiro, tuzakomeza kuzirikana mu mitima yacu, udusuhuriza intwari zacu dukunda n'abavandimwe bacu baraho ngaho. Mu rukerera rwo kwa kabiri tariki 24 Gashyantare nibwo Lieutenant Colonel Wilingoma yiciwe mu gitero cya drone za leta ya Kongo zagabye mu gace ka Rubaya ni muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu nta makuru arambuye AFC23 iratanga ku rupfu rwe uretse mu by'ukuri kubicamwa amarenga. Gusa amakuru cyakora akavuga ko muri rusange abantu 9 aribo biciwe muri icyo gitero cyagabwe n'ingabo za leta Kinshasa ndetse n'abarwanyi imitwe ya Wazalendo bafatanya nazo mu rugamba hariya mu bice bitandukanye by'Uburasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe kandi
Imasisi hari havuzwe ibice bimwe na bimwe M23 yagiye yamburwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano kandi yazindutse ica ibintu ndetse bigacika cyane hariya muri biriya bice byo muri Masisi. Imirwano yazindukiye mu gace kitwa Luke ko muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru nkuko amakuru aturukaho byabereye abivuga, nyuma y'uko abarwanyi ba AFC M23 ngo babashije gutesha ingabo za FARDC, inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa bazo ngo zari zigabye igitero simusiga muri ako gace. Ni munyemerere turebera hamwe uko situation imeze muri axe za Kazinga, turebera hamwe n'uduce M23 imaze kwambura igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwisubiza ikuzo n'icyubahiro ku mirongo y'urugamba. Uduce bivugwa ko M23 imaze gufata amaginga yatumaze kubatombe n'uduce dutanu. Uyu mutwe wa M23 wisubije uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi ni nyuma yo kutwirukanamo ihuro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ryaherukaga kutwigarurira. Nkuko amakuru abivuga dukesha abariyo aremeza ko duce AFC M23 yisubije na gace kitwa Kasenyi, aka kari totali tombe kafashwe na M23. Luke yazindukiye imirwano mu gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa kane tariki 26 Gashyantare iri kuberamo iyi nayo yafashwe. Katobotobo nayo yafashwe, Kaniro ndetse na Kazinga tudushe twose twigaruriwe na M22. Kuwa gatatu ubwo AFC M23 yari yisubije agace ka Kasenyi konyine, bivuga ko rero yaraye iryamye amajanja ibyuka yigarurira n'utundi duce two muri teritwari ya Masisi. Nago hamenyekanye abaguye ku rugamba, gusa mu by'ukuri biravugwa ko batagira ingano. Leta Kinshasa iherutse guha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe bicukurwamo colta byo mu Rubaya kugira ngo zijye ziyakurura. Bikavugwa neza ko bimwe mu byateye urupfu rwa Ngoma harimo n'ubugambanyi bw'ibihugu by'amahanga byifuza mu by'ukuri kuba byagira ubugenzuzi kuri iki kibaya kuri iki kirombe cya Rubaya cyo muri teritwari ya Masisi kigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ndetse kandi kuri wa gatatu imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo na AFC M23 yiriwe ijya mbere mu bice bitandukanye by'umwihariko muri teritwari ya Masisi no mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka nawe yaje kuba abikomozaho ku kijyanye n'ibitero rero by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yaje kugira icyo ibivugaho, ariko inamagana uguceceka kw'amahanga kuri iki kibazo gikomeje kuba ingorabahizi cyane cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo rero reka turebera hamwe ibikubiye mu byatangajwe n'abarwanyi ba M23. Uyu mutwe wanenze guceceka k'umuryango mpuzamahanga biciye muri perezida wayo akanabona umuhuzabikorwa wungirije w'iri huriro Alliance Fleuve Congo Bertrand Bisimwa, aho yanditse ku rubuga rwa X ati turabona ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye gukandagira gahenge bugatangiza ibitero rusange ku mirongo yose y'urugamba ndetse no hirya no hino no hirya yayo. Ibi ni igikorwa rero ngo cyateguwe neza kandi cyagutse kigaragaza icyemezo cyafashwe ku bushake cyo guhitamo inzira ya gisirikare. Bertrand Bisimwa yavuze ko nka AFC M23 bafite impungenge zikomeye kubera ko kugeza ubu nta gikorwa gisobanutse kandi kigaragara cyafashwe kigamije guhagarika byako kanya ibitero bakomeje kugabwaho n'ingabo za leta ya Kongo. Ati nta kwamagana ku mugaragaro, nta gucyaha, nta n'intambwe zigaragara mu by'ukuri zafashwe kugira ngo hirindwe ibyago byo kwiyongera kw'imirwano. Perezida wa M23 aravuga ko uguceceka gukomeje kugaragaza mu by'ukuri n'amahanga gitandukanye cyane n'uburyo yihutira kwamagana uriya mutwe iyo wagabweho ibitero bikaba ngombwa ko wirwanaho. Ni AFC M23 ikomye amahanga akomeje kurusha karumira mu gihe ikomeje kugabwaho ibitero karahutaka n'ihuro ry'ingabo za leta ya Kinshasa biri kugira ingaruka ndetse bigahitana bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe. Ni ibitero byagabwe Rubaya, hari byagabwe mu Minembwe, ibitero bitaziguye mu bice bya Rutigita, ni mu Minembwe, muri za Kitazungura muri teritwari ya Karere ndetse no muri Rugezi ahari muri teritwari ya Minembwe, akaba rero ari muri Kivu y'Amajyepfo.
muri Kivu y'Amajyaruguru kandi biravuga ko hari ibice gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabashije kwambura abarwanyi ba M23 nyuma y'urugamba rwakomeje kuba magasa kuva kwa kabiri tariki 24 Gashyantare bikorwa ko imirwano yabaye hagati y'impande zihanganye Wazalendo na FARDC ngo babashije guhangamura M23 ahitwa Imahanga no mudugudu uri mu gace ka Politike muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Amakuru atandukanye aturuka mu nzego zitandukanye zaho ibintu byabereye akavuga ko ingabo za leta zageze ibuhimba ni mu gace kegeranya cyane na Warikare zigaba igitero ku birindiro bya AFC M23 ahitwa Imahanga. Inkuru dukesha Actualité PSD kavuga ko nyuma yo guhangana n'inyeshyamba za M23 zavuye mu mudugudu wa Mahanga zirukanwa na Wazalendo, abaturage bavuganye n'iki gitangazamakuru bo muri ako gace batangaza ko inyeshyamba za AFC M23 ngo zasubiye inyuma mu ishyamba riri muri kariya gace ka Sheferi ya Oso Banyungu. Hagaragaye kandi guhunga kw'abaturage benshi aho imiryango myinshi yihutiye kuva mu bice bya Mahanga ihungira mu bihuru bihakikije. Ntacyo uruhande rwa M23 rwatangaje ku makuru yo gutakaza ibice by'ingenzi hano muri teritwari ya Masisi. Aya ni amakuru mu by'ukuri adafitiwe gihamya. N'urugamba M23 ukomeje guhanganamo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu by'ukuri ingabo za Kongo bivugwa ko zakiriye andi maboko akomeye. Uretse za ngabo z'Ubufaransa bivugwa ko zaje Kisangani ndetse zatangiye kugenda zoherezwa mu bice bya Uvira na Karemi. Biravugwa neza ko ingabo za Angola za Perezida Joao Lourenço nazo zatangiye kwinjira ku mirongo y'urugamba. Reka rero turebera hamwe ibyizi ngabo ndetse n'indege z'intambara za Angola zoherejwe byeruye mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibice zoherejwemo, kuko byavugaga ko izi ngabo za Angola icyazizanye ngari ukuba nk'abamediateri hagati impande zihanganye, ariko ntabwo ari byo. Ndagira ngo mbahunzi yobera mbumvisha uburyo zinjiye ku mirongo y'urugamba ndetse n'uburyo zigiye guhangana na M23. Iki gihugu cya Angola cyafatwaga nk'umuhuza ndetse wikundirwaga cyane na guverinoma Kinshasa, ariko ukemangwa na M23. Ku mugaragaro rero ugukemanga kwa M23 bigaragaye ko kwari gufite ishingiro, kuko iki gihugu cyinjiye ku mugaragaro mu ntambara ikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Kongo nyuma yo kohereza abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare birimo indege z'intambara mu rwego rwo gushyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa mu rugamba bahanganyemo n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Tariki 18 nibwo abasirikare ba Angola bagera ku ijana ngo bageze ku kibuga cy'indege cya Kalemi ni mu ntara Tanganyika. Nyuma y'amasaha make hafi kimwe cya kabiri cyabo bahise boherezwa mu mujyi wa Baraka no mu bindi bice bigize teritwari ya Fizi muri Sud Kivu, aho biteganyijwe ko bafasha ingabo za leta ya Kongo mu bikorwa bya gisirikare byo kuhashya imitwe y'irwanya. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano hagaragaza ko Angola itohereje abasirikare gusa, ahubwo yanohereje n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na Sukhoi 30 zashyizwe ku kibuga cy'indege cya Kalemi kugira ngo zijye zifasha mu bitero bigamije kwibasira ibirindiro bya M23 na twirwaneho mu misozi ya Fizi ndetse na Uvira. Iyi ntambwe rero ije nyuma y'uko Perezida wa Angola Joao Lourenço asoje inshingano ze ku buyobozi bw'icyiciro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bikavuga ko rwose ubundi yakaba yaranefashe Kisekedi mu minsi yashize, ariko ubwo yarakiri muri izi nshingano akavuga ko byari kuba bikigoranye cyane. Ubwo rero Angola yari maze igaragaza ko iri mu murongo w'ubuhuza hagati ya Kinshasa n'imitwe iyirwanya, inasaba gahenge kagombaga gutangira kubahirizwa tariki ya 18 Gashyantare uyu mwaka. Icyakora kohereza ingabo ku munsi umwe n'uwari wateganyijweho gutangira kwa gahenge byasize benshi bibaza ku ruhande Angola yahagazeho. Bamwe bakabona ko yiyambuye umwambaro w'ubuhuza igafata iya mbere mu gufasha leta ya Kinshasa mu buryo bwa gisirikare. Kuva tariki 19 kugeza kuri 21 Gashyantare habereye inama y'umutekano i Bujumbura, ni ku cyicaro cya Hotel Kiri Garden, icyitwa ngo ni Kiriri Garden, yahuje abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano z'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu bayitabiriye rero harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, General Gilles Banzamwilambwe ndetse na Minisitiri w'ingabo wa Kongo Guy Kabombo Mwandiyavita. Iyi nama yari yitabiriwe n'abayobozi bo mu gisirikare cya Kongo barimo Brigadier General Mwakumbuluku Daniel,
uyobora 34 region militaire ndetse na Colonel Kisembo Esingoma Benjamin ushinzwe ibikorwa bya Sokora kabiri hamwe n'abapilote baturutse muri Angola. Amakuru ava muri iyo nama rero avuga ko impande zemeranyije ku mugambi wo kugaba ibitero bihuriweho n'ingabo zirwanira ku butaka, zirwanirira mu kirere, bigamije mu by'ukuri no kwisubiza ibice byo mu kibaya cya Rusizi muri Uvira bigenzurwa na AFC M23. Kuri ubu rero uruhande rushyigikiye leta ya Kinshasa rugizwe n'ihuriro rinini ry'ingabo zirimo iza Kongo, iza Angola, iza Burundi, umutwe wa FDLR, urubyiruko rw'imbonerakure, imitwe ya Wazalendo ndetse n'abacancuro baturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo no muri Algeria. Kwinjira kwa Angola rero mu buryo bweruye mu ntambara bishobora guhindura isura y'urugamba, cyane cyane kubera ubushobozi bw'igisirikare cyo mu bijyanye n'indege z'intambara n'uburambe gifite mu ntambara z'akarere. Si ubwa mbere Angola igize uruhare byeruye mu bibazo bya Kongo, kuko amateka tugaragariza ko mu myaka y'1998 na 2003 mu ntambara ya kabiri ya Kongo, Angola yari mu bihugu byashyigikiye ubutegetsi bwa Laurent Desire Kabila i Kinshasa mu rwego rwo kurinda inyungu zayo z'umutekano ndetse no gukumira imitwe yitwaje intwaro yashoboraga guhungabanya umutekano wayo. Kongera kwinjira rero mu ntambara ya Kongo muri uyu mwaka bishimangira ko Angola ikomeje kubona umutekano w'akarere nk'inyungu zayo bwite, kandi ko itazuyaza mu by'ukuri gukoresha imbaraga za gisirikare igihe ibona ko inyungu zayo cyangwa se izafatanyabikorwa ziri mu kaga. Byemezwa ko kwinjira kwa Angola mu ntambara bishobora gutuma urugamba rurushaho gukomera, cyane ko AFC M23 na M22 rwaneho imaze igihe yigarura ibice bifatika mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi kandi bishobora gukoba mu nkokora inzira y'ibiganiro bya politike byari bitegerejwe guhuza impande zishyamiranye. Ni mu gihe amahanga akomeje guhamagarira impande zose kugabanya imirwano no gusubira ku meza y'ibiganiro. Ibikorwa bya gisirikare birimo kohereza ingabo n'indege z'intambara bigaragaza ko intambara ishobora gufata indi ntera igahindura imiterere y'umutekano mu karere k'ibiyaga Bigari. Ngubwo rero nagira ngo mbamenyeshe ko nubwo ibintu bikomeje gukara, ariko kuri wa gatatu tariki 25 mu mujyi wa Goma hari intumwa z'umuryango w'ibunge zishinzwe ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zakiriye General Charles na Kempa n'itsinda ry'abantu batatu bahagarariye urwego rwa MCVE+ ndetse na IGVM+. Uru ruzinduko rwari rugamije gusura ndetse no kuganira ku buryo bwo kurushaho kunoza ibikorwa byo gukurikirana no kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru yatangajwe abigaragaza, uruzinduko rwari rugamije gushimangira ubufatanye hagati ya MONUSCO na MCVE+ mbere yo gutangira ibikorwa bifatika byo kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano. Ibi bikorwa bikaba bifite akamaro kanini mu kugabanya umwuka mubi ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho AFC M23 ikomeje guhangana n'ingabo za leta mu bice bitandukanye. Mu biganiro byabereye Goma rero, umuyobozi w'ibiro bya MONUSCO Gani Are hamwe n'umugaba w'ingabo wungirije by'agateganyo Brigadier General Sari Mohan Padma bongeye gushimangira ko MONUSCO yiteguye gutanga inkunga yuzuye mu bikorwa bya MCVE+, haba mu rwego rwa tekinike, ubujyanama ndetse no mu bufasha bw'ibikoresho. Ku ruhande rwa MCVE+, intumwa ziyobowe na General Charles na Kempa zemeje ko gahunda y'ibikorwa by'umwaka wa 2026 yamaze gutegurwa no kunozwa, kandi ko izashyikirizwa MONUSCO mu rwego rwo kuhuza imbaraga no gukorera mu mucyo. MCVE+ ni urwego rwashyizweho mu rwego rw'ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga Bigari hagamijwe kugenzura no kugabanya ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorera ku mipaka ihuza ibihugu yashyizweho mu rwego rwo kongerera imbaraga mécanisme conjoint kizwi nka mécanisme conjoint de vérification wari usanzweho hagamijwe kwagura inshingano ndetse no kongera ubushobozi bwo gukurikirana ibirego by'ihohoterwa n'ibikorwa by'ibitero byambukiranya imipaka. Uru rwego rukorana bya hafi n'umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga Bigari ICGLR ndetse n'izindi nzego z'umutekano zo mu bihugu birebwa n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ariko bikaba bibaye kandi mu gihe
MONUSCO ndetse na ICGLR byagiye gusuzuma cyangwa se byatangiye gukora isuzuma ry'uko umutekano uhagaze muri Uvira. Ikaba ari itsinda rero rihuriweho rihagarariye ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'Abibumbye muri Kongo n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR yoherejwe muri teritwari ya Uvira gukora isuzuma ry'ibanze ry'umutekano waho. Ni MONUSCO yasobanuye ko ubutumwa bw'iri tsinda buzamara iminsi 5 guhera ku 23 kugeza ku 27 Gashyantare, kandi ko bwatangiye nyuma y'ibiganiro yagiranye na perezida wa Kongo hakaba n'umuyobozi wa ICGLR Felix Antoine Kisekedi. Itsinda riri muri ubutumwa riri gusuzuma niba ibikorwa bya MONUSCO na ICGLR byo kugenzura yubahirizwa ry'agahenge muri Uvira bizaba byitezwe, bizaba rero bitekanye kandi niba ngo bizanashoboka. Umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Vivian Van der Pel agira ati kugenzura neza yubahirizwa ry'agahenge byitezweho kugabanya ubugizi bwa nabi no kureba umwanya wabonekaho igisubizo cya politike kirambye. Vivian Van der Pel asobanura ko bitandukanye naho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Ituri, akanama karoni gashinzwe umutekano kateganyije ko inshingano za MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo mu by'ukuri ngo zitarimo kurinda abasivile. Umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix aherutse gusobanura ko kohereza ingabo za MONUSCO zigenzura agahenge muri Kivu y'Amajyepfo bizakorwa mu byiciro. Lacroix agasobanura ko mbere kohereza y'abasirikare bazabanza kumenya niba umutekano w'ingabo za MONUSCO uzaba wizewe mu gihe zizaba zageze muri Kivu y'Amajyepfo, bityo ko hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zizahakura amakuru. Hanyuma rero Perezida Felix Antoine Kisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeje i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa kuri uyu wa gatatu tariki 25. Perezida Macron w'Ubufaransa kuri wa gatatu yakiriye Perezida Felix Antoine Kisekedi mu biro bye hariya i Paris, bagirana ibiganiro byagarutse cyane ku Rwanda. Presidansi ya Kongo Kinshasa ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X rwahoze rwitwa Twitter yatangaje ko ibiganiro bya Macron na Kisekedi byongeye gushimangira ubushake bw'Ubufaransa bwo kubahiriza ubusugire bw'imbibi n'ubwigenge bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe umutekano ukomeje kuba mubi bitewe n'ifatwa ry'uduce tumwe na tumwe two mu burasirazuba bwa Kongo ngo dufitwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko Kinshasa yo ibishimangira. Yunzemo ko bari abagabo baganiriye kuri kandidatire ya Kongo ku mwanya w'umuryango w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Kinshasa irateganya gutanga umukandida kugira ngo azahatane n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo umaze imyaka 6 ayobora uriya muryango. Amakuru akavuga ko Dr Denis Mukwege wigeze guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel ariwe uhabwa amahirwe kurusha abandi muri bose. Kuri ubu rero ntiramenyekana niba Macron yemereye Kinshasa kuzashyigikira umukandida wayo nyuma y'uko Kisekedi abisabye Perezida Macron. Abagabo bombi rero baherukaga guhurira i Paris mu kwezi gushize kwa Mutarama 2026. Ni mu gihe imirwano ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Amerika Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo bundi yongeye gutangaza ko yahagaritse intambara yo muri iki gihugu. Ni mu gihe imirwano ingabo z'iki gihugu zirwanamo n'inyeshyamba z'umutwe wa M22 yakomeje guhindura isura. Trump mu ijambo rizwi nka State of the Union yagejeje ku banyamerika yavuze ko mu gihe gito amaze atangiye kuyobora kiriya gihugu yashoboye guhagarika intambara 8 zo hirya no hino ku isi. Ni intambara yavuze ko zirimo iya Israel na Hamas, Israel ndetse na Iran, Pakistan n'Ubuhinde, y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, Thailand na Cambodia, Armenia na Azerbaijan, Misiri na Ethiopia ndetse na Serbia na Kosovo. Mu Kuboza 2025 nibwo Perezida Trump yayoboye umuhango gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ubwo ni hagati ya Perezida Kisekedi ndetse na Perezida Kagame w'u Rwanda. N'umuhango wabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora nubwo ayo masezerano yari yitezweho gushyira iherezo ku ntambara Kinshasa irwanamo n'umutwe wa M23 byitwa ko ushyigikiwe n'u Rwanda, ku mirongo y'urugamba impande zombi ziracyarwana ndetse imirwano irasa n'iyamaze gufata indi ntera.
kuwa mbere rero tariki 24 Gashyantare umuvugizi w'igisirikare cya M23 yiciwe mu gitero cya drone mu gace ka Rubaya. Murumva ko ibintu bikomeye, ariko Perezida Trump aravuga ati njyewe namaze kurangiza intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko akavuga ko yarangije intambara ya Kongo n'u Rwanda. Ni mu gihe ibya Kongo n'u Rwanda bikomeje kuba ibindi Kongo ishinja u Rwanda kuba arirwo nyirabayazana w'ibibazo by'umutekano burasirazuba bwayo. Kinshasa Kiliziya Gatolika yo siko ibibona. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika muri iki gihugu bwagaragaje ko kwamagana u Rwanda atari cyo bushyize imbere, kuko bwasanze bidashobora gukemura ibibazo byose biri muri iki gihugu. Ni Kiliziya Gatolika muri Kongo imaze igihe idacana uwaka n'ubutegetsi bw'iki gihugu bwishinja kutamagana ihuriro M23 n'u Rwanda, kuko ngo rurifasha mu rugamba ririmo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika Sienko Musenyeri Donatien Chole yatangaje ko abarimo perezida w'iyi nama Musenyeri Fulgence Muteba bavuze u Rwanda kenshi mu bihe byashize, ariko ko nyuma basanze ntacyo bishobora kumarira igihugu cyabo. Musenyeri Chole agira ati si ubwa mbere musubira inyuma musuzume inyandiko za Sienko. Ati musuzume inyandiko za Sienko muzabona ko inshuro nyinshi abashumba abanyamuryango ba Sienko ndetse na Musenyeri Fulgence bavuze u Rwanda. Yatangaje ko Kiliziya Gatolika yafashe icyemezo cyo guhagarika gushyira u Rwanda mu matangazo yayo, ihitamo gushyira imbaraga muri gahunda igamije kuhuriza abanyekongo mu biganiro by'amahoro nta rumwe uhejwe, kuko ari byo byakemura ibibazo bafite. Ati ntibivuze ko twacecetse, ahubwo twafashe gahunda itandukanye niyo yo guha amahirwe ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani byateguye gahunda igamije guhuriza abanyekongo mu biganiro by'amahoro. Leta ya Kongo yanze gushyigikira iyi gahunda, igaragaza ko abafashe intwaro bagomba guhezwa. Hanyuma tukivuga ku bya Kongo n'u Rwanda, Minisitiri Olivier Nduhungirehe yakomoje ku magambo witwa Sylvain Kenge aherutse gutangaza. Ni Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda, yahamije ko ari amagambo rero y'urwango yibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi ashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomezaga ku byatangajwe na Sylvain Kenge wari umuvugizi w'ingabo za Kongo, akaza gukurwa kuri uwo mwanya bijyanye n'amagambo yari amaze iminsi atangaje ku banyekongo b'abatutsi. Mu nama y'akanama k'umuryango w'Ibiyaga gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yabereye i Geneve mu Suisse, Nduhungirehe yagaragaje ko ibikorwa by'ibasiramoko n'ingengabitekerezo ya jenoside bikomeje gukwirakwira muri Kongo. Ati mu myaka myinshi akarere kacu kashegeshwe n'ubuhezanguni bushingiye ku moko n'ingengabitekerezo ya jenoside. Uyu munsi ibi bikorwa byongeye kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho ubugizi bwa nabi buri gukorerwa abanyantege nke. Nduhungirehe yatangaje ko abanyekongo b'ubwoko bw'abatutsi barimo abanyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bari kugabwaho ibitero n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'iki gihugu nazo zikabigiramo uruhare. Ati imidugudu yose iri kuraswaho n'indege za drone, inzu ndetse zaratwiswe zirakongoka zirasenywa, imiryango yarahunze bitewe n'ubukangurambaga bugamije kwirukana ku butaka bwa gakondo yabo. Ati muri Kivu y'Amajyepfo abanyamurenge bajyanywe ahantu badashobora kureba amasoko, kujya ku mashuri kugira ngo ndetse ngo kuragira no kubona serivisi z'ubuvuzi. Hanyuma rero mu kuboza byatangajwe na Ikenge, murabyibuka, yavugiye kuri televiziyo y'igihugu avuga ko rwose abagore b'abatutsikazi batajya babyarana nabo badahuje ubwoko, asaba abagabo muri Kongo kubitondera cyane. Ibi rero Nduhungirehe yasobanuriye akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko amagambo ya Ikenge yavugiye kuri RTNC yari yateguwe kandi ko ari mu murongo wa leta ya Kinshasa itigeze inamukurikirana mu butabera. Haravugwa inkuru mbi mu ngabo z'u Rwanda n'amakuru aturuka mu gihugu cya Mozambique ataremezwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ngo habaye imirwano ikaze yari irimo ingabo z'u Rwanda, ingabo za Mozambique ndetse n'abagize umutwe uzwi nka Local Defense ugerageza kwirukana leta ya Kisilamu mu midugudu ikikije umuhanda w'igihugu nimero 380 ahagabwe igitero ku cyumweru ku modoka zari ziherekejwe n'abasirikare.
amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yabereye hagati y'imidugudu ya Nova Zambezia ndetse na Kongreso mu karere ka Makomia. Ingabo za leta y'iki gihugu zirashaka kongera kugenzura ako gace ndetse no gufungura umuhanda wafunzwe kuva ku cyumweru haba icyo gitero cyagabwe ku modoka zari ziherekejwe n'abasirikare. Ubwo rero amakuru aturuka mu gisirikare mu mujyi wa Makomia avuga ko imirwano yo kuri wa kabiri tariki 24 Gashyantare yahitanye abantu benshi, abandi bagakomereka ku mpande zombi. Amakuru avuga ko mu bapfuye harimo nibura abasirikare 3 b'u Rwanda. Ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bivuga ko byatangiye nyuma y'igitero cyo ku itariki 22 Gashyantare cyahagaritse urujya n'uruza ku muhanda wa Makomia. Owase umwe mu batanze amakuru ati zimwe mu modoka zari mu ruhererekane rw'imodoka zaheze mu nzira, zimwe zifite amapine yatobotse kuva haba igitero cyo ku cyumweru. Biravuga ko havuzwe imirwano ya hato na hato muri ako gace, ariko imirwano yo kwa kabiri yasobanuye ko yari ikomeye cyane kuruta yabaye ku cyumweru ndetse no kuwa mbere. Ubwo rero amakuru aturuka mu kigo nderabuzima cya Makomia yageze ku gicamunsi cyo ku munsi yo kwa kabiri ushinzwe kuwa kabiri ushize. Amakuru rero yaje gutangazwa n'ikinyamakuru Mozambique Times dukesha inkuru aravuga ko iki kigo nderabuzima cyakiriye abantu benshi bakomerekeye mu mirwano yabereye mu gace ka Kongreso, ariko ngo ntabwo cyemeje ko hageze imirambo y'abasirikare bapfuye. Amakuru akomeza avuga ko rero ingabo z'u Rwanda zifite amavuriro yazo avurirwamo abakomeretse hariya muri Mozambique. Hanyuma ikindi twavuga muri Uganda, Charlene Ruto ni umukobwa wa Perezida William Ruto wa Kenya yasuye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Muhoozi Kainerugaba. Bahuriye kuri wa gatatu ku cyicaro gikuru cy'ingabo zidasanzwe SFC hariya Entebbe muri Uganda. Uruzinduko ruje rukurikira itangazo rerutse gutangazwa na General Kainerugaba ku rukuta rwa X yoza Twitter, aho yatangaje ko yifuza gusura Perezida wa Kenya William Ruto mu minsi ya vuba. Bikaba byerekana ko hakomeje kubaho kwiyemeza guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi. Intumwa ziyobowe n'umukobwa wa Ruto zirimo George Nkia, umujyanama w'icyubahiro wa Maroc Festus Orina, ndetse Vashen Ragupathi ndetse na Honorable Jean-France Akilo. Mu nama yagiranye n'umukobwa wa Perezida William Ruto, General Kainerugaba yakiriye neza abashyitsi be, mu gihe umukobwa wa Ruto yashimye General Kainerugaba Muhoozi kuba yamwakiriye neza n'intumwa ayoboye. Mu yandi makuru, muri Sudani y'Epfo, mu gihugu cya Sudani, ubwo turacyari mu karere, aha haraturuka amakuru avuga ko ku wa kabiri komite ishinzwe ibihano y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano muri Sudani y'Epfo muri Sudani yongeye abayobozi 4 bakuru b'umutwe wa Rapid Support Force ku rutonde rw'abafatiwe ibihano nyuma y'icyifuzo cyatanzwe na Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Iki cyifuzo cyatanzwe ku itariki 17 Gashyantare cyashatse kongeraho bakomanda 4 ba RSF mu bafatiwe ibihano byemejwe n'umwanzuro w'1591 mu bongeremo harimo Abdelrahim Hamdan Dagalo, umuyobozi wungirije wa RSF, akaba na murumuna w'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe Mohamed Hamdan Hemet Dagalo. Ibihano kandi birareba Gedo Hamdan Ahmed, umuyobozi wa RSF muri Darfur y'Amajyaruguru, na Brigadier General Al-Fateh Abdallah Idris uzwi ku izina rya Abu Lulu. Hari kandi Tijan Ibrahim Musa Mohamed, umuyobozi w'ingabo uzwi ku izina rya Al-Zay Salem. Hanyuma rero tugana ku musozo, reka ambabwire ko Papa Leo agiye kumara iminsi 10 muri Afurika. Ni nayo nkuru ngiye gusorezaho. Papa Leo 16 azagenderera Afurika kuva ku ya 13 kugeza ku ya 23 Mutarama, nkuko ku ya 13 kugeza
ku ya 23 Mata uyu mwaka nk'uko Vatican yabitangaje kuri ya 25 Gashyantare. Papa Leo azasura Algeria, Angola, Guinea Equatorial ndetse na Cameroon. N'uruzinduko ruzamara iminsi 10. Biteganyijwe ko rero azakirwa n'abakristo benshi n'abayobozi muri ibyo bihugu mu kwimakaza iterambere ryabyo no gushyira ingufu mu biganiro bihuza abakristo gatolika nabo mu idini ya Islam. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru. N'amakuru rero mu by'ukuri yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 26 Gashyantare 2026. Amahoro y'Imana akomeze kubana